nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri iyi tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 ni tariki yari itegerejwe n'abenshi kubera yuko niwo munsi ibiganiro byagombaga guhuza abarwanya bafise 23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo byari bitegerejwe ko byongera kuba byasobukurwa. Ibiganiro bikaba byateje ikibazo gikomeye cyane nyuma yuko AFC 23 itanze urutonde rw'abagombaga kubahagararira. Hari bamwe mu bayobozi batunguranye bagaragaye muri uyu mutwe wa AFC 23 abari Kongo bari basanzwe bari mu butegetsi bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bakaba mu by'ukuri bayobowe n'uwo bita Claude Ibilanki Okolomba. Uyu mugabo turasa kumugarukaho ni muntu ki kwakomeje kuvugisha imbuga nkoranyambaga kwakomeje kuvugisha imbuga nkoranyambaga nyuma yuko mu by'ukuri agaragaye mu bagombaga kuba rwose bari gufasha AFC 23 kuganira hariya, dore ko bigaragara ko ibingibi wagira ngo babigize debate. Nyamara njewe ndihanangiriza rwose izi mpande zombi ndetse nabo ngabo bita bahuza rwose, kubera yuko abangaba bibagirwa ko bari gukinira hejuru y'ubuzima bw'abantu. Yo bavuga bati turajya mu biganiro ejo bundi ukagira ngo ni debate barimo kuganira kwizamuka ry'ikintu runaka cyangwa se kwigabanyuka ryacyo. Urumva ko ntago babinashimishije cyane nabyo, ariko turaza kunyarukira ku myanzuro bivugwa ko yafatiwe muri mu by'ukuri ibi biganiro. Ni mu gihe kandi bijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma byakomeje gukomeza guteza impaka. Ibi ariko bikaba byashyizwe mu mwanzuro w'ibikorwa byo koroshya ibikorwa by'ubutabazi. Turaza kubigarukaho uze kuba hafi rwose uburi hano. Ntabwo ari amakuru nyine gusa tugufitiye, ahubwo turakubwira ibijyanye n'ibiri kuvugwa Kalembe ndetse n'abo bita Kalonje. Turaza kunyarukiraho turebe uko byifashe nyuma y'imirwano yakomeje kugenda yumvikana. Ibitero byo muri Kivu y'Amajyepfo se byo byaje kugenda gute? Turaza kunyarukira mu Nova naho turebe amakuru ari guturuka yo Rikweti muri Teritwara Masisi. Abaturage bakomeje guhangayikishwa n'ibikorwa byakozwe n'umutwe wa 23 abo bivuga ko babuza kwegeka umusanyi nyuma yuko inzu zigera ku 100 zitwitswa n'abarwanyi bikekwa ko ngo hagaragaragamo Wazalendo. Aya makuru yose tugiye kwa twayava imuzini muzingo. Ni byinshi yo tugufitiye abadukurikirana umunsi kunigera umurabizi ko mu makuru hagati twagenda kabisa tugutangariza n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Nayo mpamvu rero mu by'ukuri tugiye kuba twagaruka kuri izo ngingo, ariko by'umwihariko nizo ziraba zihedinze aya makuru yacu uko ari eshatu. Ndetse ikindi kintu nanone ugomba kuba wamenya nuko abenshi kabisa bamaze kugera muri groupe yacu WhatsApp. Turashobora kugenda tubana ibitekerezo byanyu, inyunganizi, nimwibagirwe ko tugenda tubyakira ndetse n'abagenda badusuza natwe turabasuza cyane. Kandi nanone like, murusheho gukanda like kugira ngo kabisa turusheho kugenda tubana cyane. Kwaguka nabindi urasabwa gusharinga. Hanyuma rero nta gutinda, reka twinjire mu makuru turebe uko bihagaze kuri uyu munsi wa none. Nibyo koko kuri wa mbere tariki 13 nibwo yari yategerejwe ibiganiro byagombaga guhuza impande zihanganye ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Icyambere cyaje gutungurana nuko ubu ngubu amakuru agaragaza ko umwe mu bahoze kabisa hafi ya Felix Tshisekedi Tshilombo yagaragaye mu bagomba kuza ku rutonde rw'abagomba kuganira ndetse no kugira ibyo bumvikanaho bari ku ruhande rwa AFC 23. Ibi biteganyijwe mu by'ukuri guba bishobora guteza gukangarana gukomeye cyane, ariko reka tubyinjiremo. Inyeshyamba za AFC M23 zatangaje urutonde rw'intumwa zizihagararira mu biganiro bizadoha bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri wa mbere muri rutonde hagaragayemo Claude Ibilanki Okolomba nk'impuguke ibintu byateje impaka mu ruhando rwa politike n'umutekano muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kwibaza uburyo cy'uyu mugabo Claude Ibilanki Okolomba yagaragara mu bagomba kwicara ku meza ibiganiro bashyigikiye umutwe wa 23. Ibiganiro byari biteganyijwe kubera idoha n'ubundi, kandi nanone bikaba byahise byimurirwa mu Busuwisi bitewe n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati. AFC M23 yamaze gushyikiriza Mohamed bin Abdullah Aziz Al Khalifa, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Qatar, amazina y'abantu 12 bagize intumwa zayo. Muri bo harimo abanegotiators 6 bayoboye n'uwitwa Rene. Abandi mu by'ukuri harimo impuguke 6 zirimo Claude Ibilanki, ari nawe watumye benshi bibaza ibiri kuba cyangwa se biri gutegurwa. Ku nshuro ya mbere uyu Ibilanki Claude agaragaye nk'umwe mu bagize uruhare rugaragara muri AFC M23.
mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka yari yagaragaye i Goma ari kumwe n'abayobozi b'iri huriro ry'inyeshyamba. Icyo gihe yatangaje ko atari yakinjiye muri iri huriro ry'izi nyeshyamba ku mugaragaro, ahubwo ko yari yatanze ubufasha bwe nk'umujyanama ushobora gukorana na Claude Nanga, umuyobozi wa M23. Claude Ibilanki ntabwo atinze kwigaragaza, ahubwo ahise yongera kugaragaza rwose uko bimeze ndetse naho yamaze kwerekeza. Uyu afite amateka akomeye muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Menya ko yabaye umuhuzabikorwa w'urwego rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Addis Ababa agamije guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Tariki 26 Gicurasi, ni ukuvuga mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2023, yagizwe ambasaderi wihariye w'inama y'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Ya Felix Tshisekedi urumva ko ni umugabo ukomeye cyane. Tariki 12 Kanama 2023 yashinzwe umutwe wa politike awita Livele Populale washyigikiraga manda ya kabiri ya Perezida Tshisekedi mu matora rusange yo mu Kuboza 2023. Icyakora ku itariki 19 Mutarama 2024 uyu mutwe watangaje ko utishimiye ibyavuye mu matora y'abadepite byatangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Seni. Kugaragara kwa Claude Ibilanki mu ntumwa za M23 byafashwe nk'inkuru ikomeye ishobora kugira ingaruka ku biganiro by'amahoro n'imibanire ya politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi bagaragaza ko bishobora guhindura isura y'ibiganiro no kongera impaka ku ruhare rw'abanyapolitike mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibiganiro bizadoha bitegerejweho gutanga umusanzu ukomeye mu gushakira amahoro arambye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze igihe bwugarijwe n'intambara n'ikorwa ry'imitwe yitwaje intwaro. Sasa rero hari uko abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babibonye cyangwa se babifashe. Mu itangazo rero ryashyizwe hanze ku cyiciro cya 9 cy'ibiganiro by'amahoro byabaye kuri wa mbere tariki 13 Mata i Geneve mu Busuwisi, imiterere y'intumwa zihagarariye umutwe wa M23 yakuruye ibitekerezo n'impaka zitandukanye. By'umwihariko Claude Ibilanki yigeze kumuhuza bikorwa urwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Addis Ababa. Urumva ko umuntu ukomeye ndetse anaba n'intumwa yihariye ya Perezida Felix Tshisekedi. Byanze bikunze yagombaga gutuma benshi bibaza icyaba akibayeho noneho cyangwa se aho ibintu bigannye. Nk'uko bigaragara mu nyandiko ya M23 yashyizweho umukono na Bertrand Bisimwa, intumwa 6 z'ingenzi, no kuvuga aba negotiators bunganira impuguke 6. Muri abo banyamwuga harimo abafite uburambe ku rwego mpuzamahanga, bamwe bakomoka muri diaspora y'abanyekongo bafite ubwenegihugu bwa Canada n'Ubusuwisi cyangwa batuye mu Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasesenguzi bagaragaza ko iri tsinda ritatoranyijwe ku bw'impanuka, ari ibintu byateguwe. Aha niho ruzingiye, ngo rigaragaza umugambi wo guha uyu mutwe isura ya politike n'ubunyamwuga igamije kuvana ku ishusho y'umutwe w'inyeshyamba witwaje intwaro mu gushyira imbere abanyekongo cyangwa se abafite inkomoko muri Kongo, barimo n'abigeze gukorera leta. M23 ishaka kwerekana ko ihagarariye inyungu z'igihugu. Muri uru rwego kugaragaza abo banyamwuga ngo bifatwa nk'uburyo bwo guhindura imyumvire mpuzamahanga ku by'uyu mutwe. Intego isa niyo gushyira mu majwi ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ari ikibazo cy'imbere mu gihugu cy'abanyekongo. Ngo nubwo raporo zitandukanye zagaragaje kenshi ko uyu mutwe ushyigikiwe n'u Rwanda, bityo inyuma y'ibiganiro biri kubera i Geneve hishe n'urugamba rwo guhindura uko ibintu bibonwa n'amahanga mu kugerageza kwiyerekana nk'umutwe w'abanyekongo. M23 ngo ivugwaho gufashwa na Kigali, aho ishaka kugira ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga no kugira uruhare mu kugena icyerekezo cy'ibiganiro by'amahoro. Uku niko abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abashyigikiye igihugu babigaragaje, cyangwa se abasesenguzi bavuga ukuza k'uyu mugabo ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Mu biteganyijwe rero, iby'ingenzi byagaragaye muri iyi nama hari gukomeza ibiganiro by'amahoro. Aho impande zombi zagaragaje ubushake bwo gukomeza ibiganiro binyuze mu nzira ya diplomasi hagamijwe gushaka umuti urambye w'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ukwemeza gahunda y'ibiganiro, aho abitabiriye inama bumvikanye ku murongo w'ibizaganirwaho birimo guhagarika imirwano, gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi, kugarura ubutegetsi bwa leta mu duce twafashwe n'inyeshyamba, ndetse no gufasha impunzi z'abimuwe gusubira mu byabo.
gushimangira uruhare rw'abahuza mpuzamahanga. Qatar, Ubusuwisi n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga bakomeje gushimangirwa nk'abahuza mu biganiro bagamije gutuma impande zombi zigera ku bwumvikane, kwibanda ku gukemura ikibazo mu buryo bwa politike. Kuba intumwa za M23 zirimo impuguke n'abanyapolitike bagaragaje ko hifuzwa igisubizo cya politike aho gukomeza inzira y'intambara, byishimiye cyane. Nanone kunoza icyizere hagati y'impande zihanganye. Ibiganiro byafashije bukongera icyizere hagati ya leta n'umutwe wa M23 n'ubwo hakiri imbogamizi zigomba gukemurwa, ndetse ibyitezwe mu byiciro bizakurikiraho gushyira amasezerano yo guhagarika imirwano burundu, gushyiraho uburyo bwo gukurikirana iyubahirizwa ryemeranyijweho, gutangiza gahunda yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi, kwihutisha ibikorwa by'ubutabazi ku baturage bagizweho ingaruka n'intambara. Ahangaha kwihutisha ibikorwa by'ubutabazi, amakuru agaragaza ko ariho haziramo ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga, nubwo kuri iyi ngingo ngo hari kubaho kwitonda, ndetse bigaragara ko hari imitego myinshi cyane ikwiye kubanza gutegururwa. Impamvu zishobora gusobanurwa rero kuri iyo ngingo y'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege, ngo hari ingingo y'umutekano isaba ubwitonzi bukomeye aho gufungura ikibuga cy'indege cyane cyane cya Goma, ngo ni ikibazo cy'ingenzi. Buriya ntabwo ari ikibuga cy'indege cya Goma cyonyine na Kavumu, n'ubwo Goma ari ivugwa yonyine, niyo mpamvu wumva bavuze gutya. Ngo ni ikibazo cy'ingenzi mu bya gisirikare ndetse n'umutekano gishobora gukoreshwa mu gutwara ingabo, ibikoresho cyangwa ubutabazi, bityo kikaba gisaba kumvikanwaho neza n'impande zombi mbere yo kugishyira mu bigomba guhita bifatwa umwanzuro ako kanya. Gusa ntabwo ikibuga cy'indege n'ubundi ifungurwa ryacyo ryigeze rijya kure, kuko byatangajwe ko mu bijyanye n'ibikorwa bijyanye n'ubutabazi ariho iyo dosiye y'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma igomba kuzira. Ni mu gihe hano byanagaragaye yuko hari ingingo zagiye ziganirwaho mu bisa n'umuhezo ndetse zitigeze zishyirwa ahagaragara. Hari nanone ingingo ishobora gushyirwa mu myanzuro izakurikiraho. Mu by'ukuri nk'uko bizakomeje kugenda bigaragara, aho hanibazwa ku kamaro ko gufungura ikibuga cy'indege, nko korohereza itangwa ry'ubutabazi ku baturage, guteza imbere ubuhahiranire n'ubukungu, kwihutisha isubizwa ry'impunzi n'abimuye mu byabo, gufasha mu kugarura ituze n'ubuyobozi bwa leta. Gusa mu byagaragaye cyangwa se ukuri kw'ibyagiye hanze, byongeye kugaragara ko nubwo ibiganiro biri kuba, mu by'ukuri hakiriho impamvu zituruka ku barwanyi ba FC23 nk'uko babigaragaza, cyangwa se bagaragaza izo mpamvu zitambamira kandi zikabangamira cyane iryo shyirwa mu bikorwa ry'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, nubwo nayo ari ingingo idashobora gusibwa kuganirwaho, cyangwa se idashobora kubura mu biganirwaho ndetse n'ibyibazwaho, ndetse ibiri no mu za mbere. Ikindi nuko abarwanya FC23 ngo bagomba kuva mu bice byose bigaruriye, ubuyobozi bwa leta bukasubiraho, bukagaruka muri ibyo bice nyine bagiye bigarurira. Hanyuma rero reka nkubwire ko kugeza kuri ubu ngubu mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa, tuvuye hariya mu Busuwisi tugarutse hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byibuze hari ibice biri kuvugwamo amahoro. Kuva mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki 13 Mata 2026 haravugwa agahenge k'igihe gito mu bice bya Kalembe ndetse na Karonge biherereye ku mupaka w'uturere twa Masisi na Waikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bibaye nyuma y'imirwano ikomeye yongeye kumvikana guhera mu ijoro ryo ku cyumweru. Yari yakomeje kugenda yumvikana no kuva mu ijoro ruva ku wa gatatu rishira ku cyumweru, ndetse no ku cyumweru yewe hari imirwano yumvikanye. Nk'uko amakuru atangwa n'abaturage batuye abitangaza, ngo abarwanyi ba Wazalendo bari bagabye ibitero bihuriweho ku birindiro by'inyeshyamba za M23 ahagana saa 2 z'ijoro. Uku kurasana rero gukomeye kwakurikiyeho kwateye ubwoba bukomeye abaturage, bituma benshi bikanga, harimo abava no mu ngo zabo mu rwego rwo kuramira ubuzima. Imibare y'agateganyo igaragaza ko abantu nibura babiri bahitanwe n'iyo mirwano, barimo umuturage umwe ndetse n'umurwanyi umwe wa M23. Hanavuze ibikorwa by'ubusahuzi byabaye muri ako kavuyo byarushijeho gushyira mu kaga abaturage basanzwe bahanganye n'umutekano muke muri ako gace, ndetse n'ibibazo bigiye bitandukanye. Nubwo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere imirwano yahagaze, umwuka w'ubwoba uracyagaragara mu baturage bafite impungenge ko imirwano ishobora kongera kubura umwanya wari wose. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko abarwanyi ba Wazalendo basubiye inyuma bagasiga Kalembe na Karongi bigenzurwa n'inyeshyamba za M23, ari nabyo byahise bikurura ko imirwano ihagarara.
iyi mirwano ibaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba mubi, uturere twa Masisi na Walikare dukomeje kuba indiri y'imirwano ihoraho ihanganishije imitwe yitwaje intwaro n'inyeshyamba za FCM23, tutibagiwe ibice bya Minembwe, Uvira ndetse na Fizi zo muri Kivu y'Amajyepfo. Uku kudahungabana k'umutekano gukomeje guteza ibibazo bikomeye by'ubutabazi birimo guhunga kw'abaturage, ndavuga guhungabana k'umutekano, harimo gutakaza ubuzima bw'abantu ndetse no kwangirika kw'imibereho yabo mu duce dutandukanye. Ibibazo byongera kugaragaza ko amahoro ari kure kugaruka mu buryo burambye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe kandi bivugwa ko ibikorwa nk'ibingibi by'imirwano byakomeje kugenda biba bidindiza iterambere ry'abaturage, ibikorwa by'ubuvuzi byarahungabanyijwe, amashuri yarahagaritswe ndetse abana benshi bagiye binjira mu mitwe yitwaje intwaro mu bikorwa bindi by'ubugizi bwa nabi, ndetse bivugwa ko ari n'abatwawe na FCM23 kandi benshi. Ibi ngo byongera kugaragaza ingaruka z'ibi bikorwa by'inyeshyamba za 23 zatangije ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo, aho by'umwihariko amakuru aturuka muri ibi bice avuga yuko kabone nubwo ibice byahoze birimo akaduruvayo ndetse n'akavuyo, ariko ugereranyije igihe FCM23 yongeye kugarukira muri bice ndetse naho itariri mu by'ukuri ngo birahabanye cyane, ndetse nta nubwo bishobora gusobanurwa ngo ni nk'aha ngaha rwose n'ahandi hantu kure cyane. Bati ntabwo ari byo, ati ni nka Kampala na Kinshasa. Ati rero mu by'ukuri bifite ishusho mbi cyane, ati ni nayo mpamvu rero ibyo bikorwa nk'ibyo bikwiye guhagarara, aho mu by'ukuri bigira ingaruka zikomeye cyane n'ubundi ku muturage uko bwije n'uko bukeye. Mu yandi makuru ari kuvugwa, hari ibikorwa biri kuvugwa Minova by'abarwanyi ba FCM23 byatunguranye nyuma yuko aka gace n'ubundi kari kavuzwemo ibikorwa bitari byiza bimeze n'ubundi nk'ibikomeza kugenda bivugwa muri utu duce two muri Masisi byo gushimuta urubyiruko, byo gushimuta abari mu myaka mitoya by'umwihariko igitsina gabo, hanyuma bakajyanwa kujya kurwanira uyu mutwe byitwa gutabara igihugu. Ibi rero bamwe bakaba batabyishimira, aho bavuga ko ibi bikorwa bidakurikiza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, ndetse ngo hari n'abana bajyanwa ku ngufu muri iyi mitwe yitwaje intwaro ya FCM23. Bati rero umujyi wa Minova uherereye muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo wahuye n'ibihe bikomeye kuva ku cyumweru tariki 12 Mata, nk'uko byatangajwe n'amasoko atandukanye muri ako gace. Abarwanyi ba FCM23 ngo bakoze ibikorwa binini cyane, bagota umujyi, ndetse bari gukora ibyo bikorwa ngo bashaka abaturage kuva mu masaha ya kare mu gitondo tariki 12 ngo bwakeye bahageze. Muri iki gikorwa ngo hashyizweho amasaha ntarengwa yo kuguma mu ngo, hanakorwa isakwa ryo ku nzu n'inzu, inzu ku yindi. Abagabo benshi bafite imyaka iri hagati ya 18 na 40 bahise batwarwa, nyuma bajyanwa kuri stade izwi ku izina rya Mille Arbres, aho bamaze amasaha menshi bafungiye. Amakuru ava aho byabereye agaragaza ko iki gikorwa cyari kigamije kumenya abadafite jeto za Salongo ndetse no gushakisha abakekwagaho kuba babangamira umutwe wa FCM23. Ku rwego rw'umutekano ibintu byahise birushaho gukomera. Bamwe mu baturage cyane cyane urubyiruko rw'abagabo ndetse bahungiye ku musozi wa Katare mu rwego rwo kwirinda gufatwa n'izi nyeshyamba, dore ko bivugwa ko harimo n'abashaka kugirirwa nabi. Muri icyo gihe kandi abagore n'abana bagaragaje ubutwari banga kuva aho bari badasubijwe ababo bari batawe muri yombi. Igitutu cyashyizweho n'abaturage cyagize uruhare rukomeye mu irekurwa ry'abari bafashwe, nubwo aba bantu baje kurekurwa mwuka w'ubwoba ukomeje kugaragara mu mujyi wa Minova. Abaturage bafite impungenge ko ibikorwa nk'ibi bishobora kongera kubaho mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamo ibibazo byumvikana. Ibi rero bikaba bigaragaza n'ubundi nanone ibikorwa bya FCM23 bagiye bakora ubwo bagiye bafata abaturage bakabajyana mu bigo bitangirwamo imyitozo byabo biherereye Cyanzu ndetse na Rumangabo muri teritwari ya Rucuru. Abangaba rero bakaba baragiye bavanwa bakerekezwa mu mirwano, aho bamwe bagiye bishyikiriza uruhande rwa leta, abandi bashyira intwaro hasi bajya mu biturage. Hari n'abagiye mu by'ukuri bapfira muri iyo mirwano. Kandi aba baturage bakavuga ko
batishimira ko ababo batwarwa muri ubwo buryo bwo kujya kugirwa abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa AFCM 23. Ngayo nguko rero ngibyo mu by'ukuri byo twaguteguriye muri amasaha, aho tuza kugaruka rero mu kanya kari imbere. Turaza kuba tugukurikirana n'ibindi biba bigezweho, ukomeze kugenda uba hafi. Ari nayo mpamvu mbwira abantu ukanda subscribe cyangwa se sabone kuri John Info, ko n'ahandi wakura amakuru n'ibiganiro nk'ibyo tugenda tukugezaho uko bwije n'uko bukeye. Birashoboka cyane, ariko kandi nanone mu by'ukuri menya ko ntabwo ari byiza niba bamaze kuhagera. Si ngombwa kabisa. Niyo mpamvu benshi bamaze gukanda subscribe, kandi kugira ngo bajye barushaho kugenda babana natwe. Sharinga, like cyangwa se tanga ibitekerezo n'inyunganizi. Niba atari ibyo, imitima muri comment birahagije, ubundi tukikomereza. Mugire ibihe byiza. Kuri mikoro na Bosco, iyi ni John Info. Ciao ciao, hasta la vista.